شری الاستراتژیکی که دولت ترکیه لدیجی تفجیر آزادی کردستان لدیجی گلی کرد مشاندن ده هولیر به رولاک سرکر به هری داوی وزیر کاری دروه ی دولت ترکیه قرکر حاکم فیدان لویه که مکرهات کو دهنه دوسین حساس ین درخواستنا شری براکوژی ین کشتنا کردان به دست کردان هر وهم پیشنگین کردان ناسامین وان شاندناج بود دولت ترکیه او دست نشان کردن جهوان دوسین حساس اونین کم حاکم فیدان قلاوی که دبیجه دوسین دوی چارچوبه ده تینه مشاندن ده هولیر انگو به طایبتی پده که پشتوانیه که بهیس جبو دولت ترکیه ده مشاندن جبرویه که مجلس گود جاره کدن کرمی داریم جنابا داریه. Coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirkiye dagirker Hakan Fîdan di daxuyanekî çapamaniyê de ragihand ku hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê PDK di şerê dijî gerîlayên PKK de hevkar û hevehengê dewleta Tirkiye. Fîdan yenekê bi hevkariya PKK tohmetbar kir û qala rola hikûmeta Herêmê di şerê dijî PKK de kir. وزیر کار دروی دولت ترک دیار کرد که هر کودچه هوهنگی هولری یا به انقره رزیده تر دبه و دو دوسیا و مجارین حساس ده هفکاره. هروها دست نشان کرد که جوین نابراوان ده دوامن و جبریه هر ایری شکل لشکری بدن پیکانین حکومت هرمی آگاه داردکن. Hakan Fidan di daxuyaniyê de giliyê yenekê kir ku di operasyonên li dijî gerîla azadîxwaz û welatparêzan de hevkariya Hewlêrê û Enqereyê nake. Hêjayê gotinê ku beriya niha bi caran ne rêveberiya navendiya PKK ragihandiye ku PDK bi temamî piştevanî û hevkariya dewleta Tirkiye dike û bi dewam hişyariya hevkariya PDK ya ku dijî PKK û gelê Kurd pêşkêşî dewleta Tirkiye dike kiriye. Lê PDK bê ku guh bi devan hişyariyên PKK û aliyên din hîn zêdetir têkilî û hevkariya xwe ya bi dewleta Tirkiye dagirker re zêde dike. Herûha ji bo dewleta Tirkiye dagirker ku di pêkanîna her êrişekî hewayî û bajayî li ser deverên Herêma Başûrê Kurdistanê de ronahiyekî kesk pêxistiye.